Pinudin Neraris Redok kanu melaksanakan pemarigarda Sekate punika ngidupin sani kebaos darmu Udawi kebanggaan iya iku wang bagil mandek ing sampah inggih punika sang saneasa punika anak sani ngayu bagil sekate sapunika kebaos mulih sang Prabu Pratnya wah laru akenu yening kadang radio dan bisa wenten kebobotang oleh punika kadang warganya iya tias jadian manus kanu panu mangan tidur jiwitu yang punika kula warganya sane nyedian punika rayunan makuniwa minum-minuman sane ku saya gaya pinaku penguripnya baru amartu ini mungguing kesinangannya wah diangkat ning gue mangan ingin harga maya sepadi kewentenan toyan sampai kepakin untuk tebu nikah tebu juga nenten jetepune kewanda sani kulit kuning ketuyu wilut tekaning rada ladeng inggih taler sareng punika pada ngambengan patung kuasani sio-siosa parang ikang tebu rahasia inggih sahananing sami nampun srengipun tebu talar sing wong kane aku perwat inggih sepadya sapunika jatmane sanes tante mapariganda pelantaran kelama warga karena yasa asam inggih arep makmewah tujuan restoran sabda pajak nikang wang umawe kang mungguing punika anak jatmane sami presiden ngelaksanayang sami kecil sami pagih Yatman sampai swarga inggih punika anak sami maneresti saking swarga